Riri ni idhaa rĩa Weru Wikendi. Nkethin katho na ntuna mutegeri baga ntubo na kanya kugwatanira na bautu kiri Weru Wikendi thaithatũ mutagwa Ntinyeri Kinyua jani jameza tukupanganirite tukubona arwa kirinte tuchetu. Gareto kuthurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Bunge Daktari Mutunga kugwa kirinaga empowerment gishune kyaini kyanenkaniro nara kyabatere. Njori na kanisa gukirithana nyume ya kurubaka njuije kuromo wa Kristo kansene Jerusalem Igembe North. Seneta Odharakanithi Mwenda Gataya kumeneru akierekana na gutenga ntere mwecha county. Akaribanjo tene gwetira myundene na tukiumbe ne kuthuka kwa njira cia ntere yu. Orinkire mino monanire wa Toma Thithio tuko na arua tukanjeria ntuto chetu mubunge wa Tigania West no Daktari John Mutunga na rerete kigina ka empowerment kira kiombera kuthwagikie uthwani munini Rice DP kithura kindikindire ari ntere cha Uhuru gishigone kiwa kare Mutunga augite ikundi bia boda bira bia ciandikithite ni ciombera kuona nkuruki ya ngiriegana o gikundi arakinya etana mbere na kwariria barabara ya Kirindi na gweta miathe na gweta mikinduri akiwa ndeni ya bimebire biejete mukandarathi akethirwa gukinya Antone John Thiga na reported. Ikundi bia bonda kuma ntere cha Tigania West beyond the 60 muthenya we munthi biombete kwegua bikiamukira mbeca ira ciothetwe kinini kia uru ci empowerment na ira ciithiritwe ikirikana ita cia tumiro buthuku indi muthenya we munthi bomba kwa bakiamukira mbeca ino we kundi kiamukagira ciringi ngire kana rimwe cire na 500 mutaratara kuiritwo na mbere imo bunge wa ntere ino cha Tigania West Daktari John Mutunga tuchemenie au na ikundi bia bonda kuma Tigania West ikundi 60 ikundi bi biumete Tigania West yonde na ikundi bia bonda ibi arekirie process kana mutaratara yo ciandikithia urata utachemanire to ibi ciandikithie bonde no ndo iria itarato withiria rambe batari bo ciandikithia bonde kwibo batiere kwibo arekirie mutaratara yo ciandikithia electronically iba capture bonde ni data ya Social Development Office ya Tigania West. No ntumbecha chebwiri kugwa wakiri ikundi bejira chira account netu chigane ndi twitwinde kiri ikundi bionde ikundi 60 nango ndo refute utenya ndururu ya uma account ne kumaria twatuchemanirie twetikanirie tukaga jira wita kiri ikundi kiri bejira twagato na tukia o ikundi tweka ngiriegana deile na mana 5 102,500,000. Nara Mutunga kagitani wakwe kuga barabara chirira chiithiritwe chikironda ya nkuye nterino cha Tigania West mwankira wichombete kuikiona contractor na ikaomba kuigua ikiambiria ntugo charua mono kiri barabara cha Tigania West barabara ira ituchumburite kabisa ni barabara kuma Kirindine wita miathene mwanka mikiduri kango ndo chokoria thirikari nkatho no ntorendi barabara ina contractor barabara kuma Sentan kunene mwanka kagaene meomponi kinyao ni rero contractor na contractor ino tumwira aibange nikenda komba kwiya ambiririe kuthiria barabara era iko kirwari kironda gatigania aki mbere mwicho yuwa mweri utwitite baketha bakuripoti site ine kiri mantu megenia na mitire kuchengua mwitoni walioto Mutunga na tariritie no chokere barabara ithirito baketheta bakiuga mitino gekwiywa na araugeti barabara thieta na mbere na kwaramua ntere ino ya kuthibo mikinduri kuma miathene. There is a forest called Keiga Forest. That forest has a there is a road reserve within the forest. When the construction starts, the road reserve needs to be clear. KERA, which is the Kenya Rural Roads Authority,
and the Kenya Forest Services have been having a consultation. And between the two, they agreed to procure, Kera agreed to procure the trees near the road, on the road reserve. And those trees were procured at a cost of 1.2 million shillings. We did not need public participation. Public participation concerns the issue, the use of resources that concern the people. These are resources at the road reserve. So whoever is shouting about public participation is out of order and does not have any information, does not understand how these things work. Kiripotera Weru Wikendi, Mbeta wa John Thiga. Uria wari minisa na kinya gavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatira Munya na akinyete mambrene ya gikundi kimwe na rietwa mabadiliko movement Chiankobo ni mambra jara jakinyine atongera na siasa mwanya mwanya Munya akioneka kugera mugwe gavana wa Kagitaga ka Mutumanto Ithinkia akimeneria weja ni bwawe bwa gas. Mwewa watu chenjeru tuero. Nambe mburi getherite saindira ikathiria iriari atiwa saindi ingite ochinja keru tuero. Kana ugo chenjeru tuero ikuate. Ikualula. Nara iriari thirire. Mburi ekona byo wetate. Katu chenjeru tuero. Aki uno tukwenda ku restore justice in Kenya. Antu bona yaki. Tutere akatibe njaro ndene Kenya ekuya kubaria nthi tobuthe katibe njaro ntuita kandamize tuitera monyi tukona thina tuache tukona mwanka tuchinje Kenya atupie ni uturiwa tuko justice tuachoka tuko prosperity witi na mbere ini tuna thirikari kwenda wekera antu bonthe thinene gutukwaya wa relief tuinde to antu bamusanda tukainyelwa na biashara ne kathira riu ndi baranene baba koronerie cionthe batu twito tunekera kabuli tutu kamutungi garaga itanga imeko na ruka buinyeleru bare moikuru churambi kamutungi ni antu bana bakanu tumutungi tu nyelwa biashara nture ne kaikurema mutindo nara opterika cheingire ina nanko bunte kumenya ni ambira. People are struggling with businesses because the government has created a very, very bad environment for business. Everything jaka tu na chifu chiwi nini. Reu makosa yako ro eki NHIF imbi ati wamba buryo tukethirwo wamba marandufu. Nekia to minkaromba na beto bondi bete bajukie kura. Bajukie utethirikari tukenga na ibanga na weribo maiga. Tukaminga njire kura ana ibajukie kura na imberite buru karogita mwana bonetete ogera maiga kairi ntuko kugera maiga orote na kura agetojukie orote na ibande agetojukie nuntu kura iji igakuruka risasi ira bawite antu bagite atia baratho achio na kikyo kigatuma batu twende naye na mbere na tukarabwe gote mantu jange ingi uteke ntuko gitata tutethia njuma meurigo ya Mukristo mwana rito Ibrahim Mereti urani wa kanisa ya Jerusalem na kurukirita Kenya mara nyuma yawe kwerekana kurwa niba moba kurubanjuri ontubukite matata kumania na utongeria bwa kanisa ya Nicholas Chabari gatumenyizie nkuruka. Impungurudano iraichonekire ntugo ye munthi nyomba ya njuri ya michi mitune ntere echanathu nyuma ya kuru oba amuchi ojo wanjuri bakuwata amukuru kumekana ta Ibrahim Mereti na kumwingira nyomba yano bamuthekite njara na maguru na araba kuga ati naregete kwathikira awatho obwao na araba kumugambithia nontu bamonda akuga nagurire na aina taito yaju ndera mamo ukurima uinda ure munda ira ngentereta unzitanga kira kuruba kwa njuri arunzitanga ire ndi bejire bambukia kurutu kubeza na intekuo ire ndi bagwire bejire bagwandu ngo bakirira yamba ni manto amamba ya ryo ya munda miunde ina taito itwandikire barwa yeta ki chief twi kanisa kende yamba ruri onora de kari ne amba ryo tari uchekwa
igwatwikire chiwaua landi neye ya thurane munda na landi ya maita yele kwatwika mamoro thitanganite akuwa ati awa landi ya itakuo aikwa landi ya itakuo rukiro na arua iro barokere rukire ba wata muntu bamutheka ukona theki mwoko na mauru intore kenda mbona nyata theka thekwa ndeta ndethe abang'ang'ene nwe bakindanite nwe bakenda mucuna thimo yambo yere ndabera lukilia ni thimo yambo ye thimo muntu weta Jakubu na ure theke ni kinyo ndabori kan ko thekwa kande mbori kana kande ng'ombe iro ria akwena muturo ya suma yani mote ya suma iso yo andingire na sokoro ankunguruene ao bakuita nga pasta imwamba kinyawe nokake yao wengwa zekwe ndibo eterete ranjuira beya ba tuzekaniria pasta yetere no ntuna pasta na urekeye Pasta wa Mereti o amwe na atomeria abakanicha ya Jerusalem International batamukoretwe ne Bishop Julius Gitari na babakinya abantu na kuthingateria bakiuga kioto kibateri kwithira kionekana nonto akoro banjori batiri kwithira bakiwata amuntu na kumuingira na ikyo nonto bayetirie abolisi nikenda abaruta Mereti kire nyumba ino ya njuri rira ndingire chama ni thimo ndamwira bowe ambari uri kari na no kumenya ambere kinyani ni tweye turanirwe na tuthekanirwe ibe bitumire twita kwa polisi twata twaringa report na tukuyania polisi netha ura muntu wetu na tukwenda kwira kathera njuri ni kwaluka kuringana na tongeria babari kuo nonto njuri ureri tibweri na njuri yekumira ukendetheka muntu ne mutheka ne muura ne muthiata chama ni nyumbe no enkuria ri ina mantu ya wetabura lakini ndi tukathiata na kicheria kenda tumba kuona kithira katwina thirikari igiri ituije batwe muntu abata wakarestwa ipolisi yakaendwa kwa polisi acho akaendwa kotini riuke ya urirwe na urwe no urwe kendo chunu intobi yaku uthekwa moko na mauru uthekwa mutine icheria ri kwe Kenya kande twira ira tukirete na katiba ndende Kenya kana ni ntetombi kuthithika nkuria chama ni nyumbe tune yani muchumu tune ni cheria kagwatukiro te cheria ndene ndiguruje ndio muringa ntimu ambere kinyapo thirikari Kumegebe North Petan Class Chabari Akari baadhara kanithi ni bonanitie kurega kunganirwa kwao ni utongere wa seneta wa county unwe mwenda gataya ura wijikene mono ta mofaya bakiaria bogite seneta ujo ate kunganania ishigo bia county wakioneka mono kwendera ntereche Tharaka na gutijaniria ntereche Gamba Ng'ombe Chuka na Kinyamara Mwati Mugambi atumenyithia Bamwe bakari ba kaunti ya Tharaka Nithi baithukirite seneta wa kaunti no mwenda gataya bakiugaga mofaya na uridrem isitoshe kata kuma to muthura nyambi ciake tutiye nyucuri ake ntimiye ge seneta anako kaga metana nchi bariko ino fire kataya tie na wera ino fire mwanki no walire pe betie ko no arigetie Kenya na seneta Tharaka Nithi komba kurigia Kenya Ase taba tongore bakari atabo. Rwaria na ndiki bande to bariuga gataya kuma kuthurwa mwanka wa 2020 aringire Kathaka na ataroringwe ritho na kariba kaunti no kaire. Ariunga agetwira nyamwe paya ni gwete ni ntithikagiria ndathoma nyo gataya ntigwa tokona gitikuraga kabisa no arigetie Kenya ntimbi ya kuria mbia kujira uko Kenya na no rigetie tene tinwe mwene gitena no mwene mbesa no ila chiomba gututethia Tharaka Nithi lakini gataya gwena tukirere ki sauti yake tutimegagwa kaunti era batikwanganga akanganga nyamora chionde gataya tutimuonaga ende turenda turegwe na kurugama kairi rugama tutethia na mbijo na kuremwo ende au tigero gitege kuwa kithore ndoka au tigero kithore we athiebo atutimwegagwa na tutiegagwa no akiaria na uchindo na MCA ba kiongera bariugaga ataya gutire murandi no umwe arothingata kana nkinya gutindika utethia kariba kaunti no yani wanabo gutweka seneta kathi ya guthetera mbeca cia kaunti either cietithwa antu ba kaunti yake tetheka cia Tharaka Nithi gatukuigwa cio ikwendama na tena gataya goyo no awakoya gutwira na kwenda giti kingi athurwa akathurwa ata iriari gitekuya na kyo thaino atikomba nginya kuthetera antu bara agutumikira
nkinyagia gatukugwa na kuromba giti kingi gya kwenda gya MP tukuria gacha buria gwaria kile moige ga nengeto munene wae na munene wale ai munene iguru akabota kweli kwa unio ntigu wa ndoni ngiwa muthuri ogwitwa Gataya anagitia na kirimwe thino wa Tharaka kaunti timonekera ni ungwitikia ukweli wetwa tiona na mbinu ntu buruga thabiti nginya thirikari netu muthia baugite gutire na gitino akimwe Gataya habatiri kuona kumania na Kariba kaunti no kethora na kuruta wira yake nene muno na akarutira Kenya yonthe Gataya we arire Tharaka Nithi na ikachiko kamwe ka kanini na nakwenda kukurua kaire nene agakorua na nakutwenda miende goro Tharaka tigo to tio Tharaka totire na tio Tharaka totire na nyamora na mutongoria ukomba gututhetera Fadhali anayaja buria aromba tikaromwe nyumbita kwa ndenezi na nkwaria ukweli wana Gataya thina wira thirikari nio ya Tharaka Nithi kaunti ogututhambiria thina kindiki Kiripotera Weru weekend mbitagwa Martin Mugambi. Munini wa Rais Professor Kithure Kindiki nonekete gucokeria Uhuru Kenyatta kumania na miario yawe ya kumeneria mibango ya ugima aria onekire akimeneria kinya kwebebiri wa kwalinda mama aria Kindiki ugite kuri na bata yatungire mbere baria kurumira kira thirikari Kenya Kwanza yumbite kwithirwe kithithia rititija arintere chia Dadaab kaunti ya Garissa. Karibu Kindiki! Karibu! Akialia linterejea Dadaab kaunti ya Garissa, munini wa Rais Professor Kithure Kindiki ni amenilitia ntubalabadhiete na mbele kumenilia thirikari Rais William Ruto mathaa kathomba tunyume ulare Rais Uhuru Kenyatta kumenilia Rais William Ruto nontuboe kwe bimibango emwele ambili kagita kalali mutongoro andino ta mubango wa gutungatire kuru kwa gitaga kugenana walinda mama na kuleta mibango engi ila kugete gutethia Kenya. Hii serikali ya William Ruto imejaribu jameni. Wale wanaikosoa waikosoe, lakini wakuwe na ukweli, wasiseme mambo ya uongo. Kulingana na Kindiki, mubango lolo thaino tungata bogima bwa mwili no akigwini kinene nonto nongeletwe mainya na leo lelungamira nto bonde na tie korwake, kwa sababu hiyo linda mama ambaye ilikuwa inachunga mambo ya wamama wajawazito sasa tumeipanua kupitia SHA. Sio linda mama pekee, inalinda mama, inalinda mzee, inalinda kijana, inalinda mtoto, tunaita linda jamii. Sio linda mama peke yake, kwa sababu hata ukilinda mama peke yake na uache vijana, uache wazee, uache watoto, hiyo sio sawa. Kindiki akiuga Rais William Ruto na utitengo gimbega na kuino batarubu wa Kenya kumunengera kanya kangi kama yake 5. Na ndio tunasema kwa sababu Rais Ruto anaendelea kukuza uchumi, kuimarisha uchumi, kuimarisha afya, kuongeza stima, kujenga barabara za lami, kujenga masoko, kujenga daraja, kujenga manyumba. Tunasema yeye ni rais wa 2 term. Migambena Kindiki ni watitwe mbaru ni atongore bange thirikari ni balabala thingateni nawe kaunti ya Garissa. Je, kama kuna mtu ambaye anasumbuliwa na hiyo usawa na haki ya Wakenya, tunaambia yeye ushindwe kabisa, kwa sababu wewe ni mtu ambaye uamini demokrasia na uamini haki ya Wakenya, na wewe ni mkabila rasmi, na tunasema Kenya mpya haina nafasi na watu kama hayo. Mimi nataka kuambia Uhuru Kenyatta, usitukumbushe sera zako ama manifesto ya Jubilee ambaye ilitunyanyasa. Wewe nenda kimya, wacha Kenya iende mbele. Nyinyi watu ya Dadaab nasema Kenya iende mbele. Huyo mtu aende retire ama aendelee kuzurura Kenya? Aende retire. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Tanambera kurumira nteto cha Weru weekendi thaitatu twachokera ni ugambi bonthuki mbithi bara baciumiritie kwigika gavana Mutuma Ntwaithinkia ni nyume kagitagate kuraja kibibi mutambo. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha premium
Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Familia ya Kimathi Joseph Ntomunjuri na Helen Kajuju Bario bawatanirite na kamiti ya uthuraniri ni bakubuwata ugeni antu bawe ndibo bwega kirego chombe cha chibitari cha kana kao Patience Mukami uria weregeri kuthithirwa sanjari ya Nkoro India na mbecha iri kuendekana ni milioni jere. No utume utethio bwaku ukorokera M-Pesa buy goods 66 86 779 66 86 779 kana M-Pesa ukorokera namba 0110 669 729 0110 669 729. Rietwa Helen Kajuju Bario. Kenda kumenya manto nkoroki ringa thimu ukorokera namba 0110 66 97 29 0110 66 97 29. Buinthe ni buku watu wageni tukiburomba butu tetheria kuona mbecha iji. Mimi nasema ugali ya Lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa super tu, kwa afya bora ya jamii ungapoa ni Lea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Kwa majina naitwa Emmanuel Keralio. Mimi ni mwanafunzi Mabera Technical College. Hii promotion niliwatch kwa TV wakiadvertise. Nilichukulia like ni jokes but niliamua tu nijaribu bahati yangu na Mungu ni mkubwa iliniangukia. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Keke, kabeja na kamutu wake. Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Jokera kwe, nturutimia jokere nchiru. Weru FM, no koka gutamba. Takarukwasiye.
Je, wajua unaweza omoka kupitia Times UDT Sacco? Jaribu leo. Nunua shares ili uweze kuingia kwenye orodha ya washindi. Kununua share moja ni shilingi 100 na unatakiwa kununua angalau share 10 kwenda mbele. Mshindi wa the grand prize atakuwa na nafasi ya kuomoka na gari aina ya Probox. Pia kuna zawadi za kila wiki ambazo ni gift hampers, airtime, boda boda, dairy cows, fridge, solar panels, TV 43 inch na laptops. Omoka na Times U Sacco. You buy shares, you win big. Kwa ujumbe zaidi tutembelee katika ofisi zetu Nkobo ama utume ujumbe wa email kupitia info@timesusacco.co.ke ama piga simu kwa 0703770457 ama utembelee matawi yetu ambayo yako Nkobo, Mitunguu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kadhwana. Omoka na Times UDT Sacco, your timely financial. Times UDT Sacco, your timely financial. We've been able to sell shares ya kiwango ya 20%. She was my rival, my competitor. She is not going to get the better of me. Nilikukosea sana, Amina. Lazizi. Tumefungulia Maisha Magic Plus on GoTV Value Channel 3. Bagigwetana mbere kurumira ntito chetu tugicokera nthuki mbithi bakiama kia BAS baugite bo bari nyuma ya gavana wa Kagitaga Kamutuma Ntoithinkia mwanka muthia ni araba bameneretie bara bakwageria kwaragania utongeria bwayo bakiuga bau ni antu bethagira bakiregana na mantu jonthe jamega. Muthuri Muriuki gatumenyithia. BAS vijana power utongere bwa mbithi kumakia melekea BAS nikyo DP ibombite gucumiria na kutha bakiuga ati baketho bakigwata mbaru utongere banga na Reverend Mutuma Ntoithinkia nikena bomba kureta witi na mbere muno na county ya Meru. Mheshimiwa wetu Governor Ntoithinkia itukuona no kuendelea kuthithaniria ngugi na national government no kuendelea kuthara into now. The other day Meru level 5 na ndini raere Meru level 6 hatukwenda ukwira atire governor wetu ugwe inga matu ukathikira jare ukwero iba Peter Munya ukathikira jare ukwero ni apinzani uendelea go focus endelea gututharira batu tu antu ba Meru na batu tu mbithi itukuona jare zonde ukuthithia na ituku encourage uendelee kujathi hatukwenda kuwa batu kia makia BAS twifule usupport governor the current governor roto nwe Mutuma Ntoithinkia na nontu bo mantu yara uturetera kuma ge national government tukiwa kiama kia BAS kira gintu kira kitwithaira tukiruyaira kia maana ikureta mantu yara ya kuma ge national government yara ya uma kureta ki county level. Mbe mbithi baba bakimeneria antu baria bakuregana mirandi iji na kutina mbetere bakutha bakejana maendeleo tutikuona jaru wona jotha ire uketho kirujana maendeleo uketho kirujana batwi wekeja kutho wi au kuringa kerere na Mutuma ari au gwita ngugi turenda maendeleo kana ikerere maendeleo na nkwenda gucokeria gavana Mutuma nkatho inyingi tia mwanya nonto bako lobby thirikari turetera itwitithirio cibitari yetu ya level 5 etwika level 6 na mumero uri utikuerewa level 6 kuga atia level 6 kuga tutituta kensilva kairi twititie Nairobi kurara corridor na Kenyatta Hospital tugeta cibitari yetu aja kuona services ira turona Kenyatta Hospital igo twika ikejane na ka branch ka KEMSA karaga kethro kaina ndawa chetu tia Meru aja tutigirerwa ndawa Nairobi kairi KEMSA kethro igisupply ga cibitari chetu na ndawa india na bubu betha bakirotera Mugambi Manyara ura bakuga Mwangira Nandi no mbite kwengo kia melege kia BAS na atina uge ku igwa Mugambi Manyara twenda ukwira uzo na arua ugwa just the other day no ngero kia mene kia BAS ugwa utendene tigwa secretary general wa kiama kia BAS kwa utena any authority ya kuomba gukommentira mantu yote ja kusikana na kiama kia BAS turenda ukwira naro tu ya youth ekana na atongeria ba BAS siasa ciaku cia kuthumbania siasa ciaku cia kuthukania
ciaku cia kuringithania antu itina kanya kairi kiri politics cia Meru County. Muthuri Muriuki Weru Weekend Mutrio Kangangi. Musiasa Lawrence Burugura wari kinyamutari wa siasa wa Kawira Mwangaza norete mwingi jotige kurwana murandi jwa Stage Lodge ire kwirigira gwa kwaja Meru rugita jijo ni murandi juri na umbani bwa gutetheria na kuringa njiki kaunti ya Meru bonene John Thika gatumenyithia. Siasa muthuji wa mantu ma siasa na murutungu wa thirikari ni kaunti ya Meru no Lawrence Burugura gwikene mono taraure ebumirite kumeneria bamwe ba siasa bara bakoregana na gwaki wa State Lodge kaunti ya Meru untaku wa State Lodge eno yakwa kaumba gukire mantu maingi megenie no thina mbere kaunti ya Meru uni nkona antu bakilalamika muno nontu bwa State Lodge iranga bana mutuma arombere president undenda kwira antu beto ba Meru turekaini kuruya na maendeleo nontu bwa tamayo tongoria ati we nontu nukwenda kuya kuromba kura nukwenda kinya kuringa nthi kiroto kya kuretora State Lodge ya ndenda kwira Meru ria tukua twakirwe State Lodge katukuo State Lodge yaki ya Meru presence ya thirikari tukethera twenio tuku na muthanya nontu au nio end of state yakethera ki yarira kwenda chamene nantu bature president yete araura sagana tuma tuinza ko Meru antu kurukia 5,000 twayo twachamania nwe sagana ukihota lanto bara 5,000 twetuma irangarame wita araura na bira to promote abyo na sagana kana na State House Nairobi bia ira chionte tutumaira tuwe na State Lodge yetu igwanto bakauma akura ya bakeya ao again twa okay economic activities chetu cha Meru. Number 2 State Lodge yakwa ikenda staff ya antu kithomba so kinyangwe ciakirie to nyingi ndene Meru kulukira State Lodge ira gavana mutuma kwenda kwanjiriria yakwa araura katese of gavana mutuma arombete mheshimiwa William Ruto kakwenda kuwa twetekerie State Lodge yakwe kagitani wakura ure na rombete tongera bagisiasa kunengera gavana mutuma kanya kagitani gakanonto no ri utongweriani kenda kaira na mbere thirikari kaunti Meru bwega na Meru bombe kwa bagikukagira nkuruki akwile la kipindi kia mieri 5 ya gavana mutuma twethingia Meru County yeta kwa city na kiroto kia Meru kwa city utongi wa kirota ni gavana mutuma wa erotere kirota kiu na uni nkona iketete kuyura investor baingie ku Meru economic activities kia Meru chiombe witia na maisha ya Meru county ya itambere no kura na reto kuwa Meru ye city pokea kuire la makutano yake na mutindwa katukuwa Meru kia kwa city into bibinge byakuchwa byeta nara tiania byeta nara ura embe binge byugume yoyo imenti mashinani ya Meru ya itambere witia kakwenda kwira antu beto ba Meru especially political leaders rene itaranga bana mutuma babu ibo arenu ni gavana mutuma kanya arutire ya Meru ngui tone kiroto kiawe na atakite otutethia then ikethani evaluations bokea kubwithia evaluation later after gavana mutuma arikia gwika methene utongoria bwawe na maendeleo yawe kiripotera Weru Weekend mbeta wa John Thiga akariba jotene baraba karaga mwankene jo wodi ya Kirwa na wodi ya Ruirirwa rera ni bokete matata kumania na kuthuka kwa barabara cia Nteriju ntubutumite banjiria gutumira kana kugitaniria miundene ya antu kiumbega kimutegi ari na matata jaza akaribanjo tenerere mwankano Kirwa na ari na Ruirirwa rera bena kinyamara kienene nontu bwanjira kuthuka ngontu burabura tuma bakurukira mundani wa muntu na narendeka gita kengo iga kunoga gakinyete na mwene munda kuinga njiro ntu burabutigite akari batari na wagukurukira kuma twanjio tu ironda danjire ethokire iro bandombera kanya gakurukira au batora gukurukira mundani wakwa na ndi bakwambirinya kunchamburia na kunziria mantu ya mathuku bakenda inya kuija kombora bambita inya nyombe ko tuko ndena jo mtoto tora gwitira ja aru anto atorenda kinya kumwithukira akwambiria tugera muguru na kijo tugera muguru na twina njira thirikari koi tukuromba marogoso eje athithia njira eje itwije tiari na nenkeri milioni 2 na njira eje ithuki itekubua kinya nusu kilomita 300 meters na riuga njira eje itebua
kira kio ndigari aja uyu barabara iji ni thirikari arimu ibandikitwo ba thirikari mwarimu ukona mwarimu wa thirikari ari gwirira migurune indi thirikari ni kuga ni andikite mwarimu kenda cukuru jera ita kuritanwa ukuru ucio naratwete kajira mundene jwawe twambiria gwitiro batu nthaka imwe cia bikibiki ciambiria kumurumaga mukuru athura inga kajira kawe kamunda batu tuli aca cukuru yanja tene kayitite kuingwa batu tuli jokiana betu twikaie marinya twikaie kinyenjere nontu ana betu tutetikiria bagoja migurune iromba ria kariba bendikire MC wa Kirwa na arima kena morogocho baruthire njira ino nontu kinyari to batire na wa gukurukira bakithi cukuru yuga kajira gaka ikabithwaja ndaka cia toiborane na ana betu bathome nontu nja tene kayitite kuingwa bo thirikari ndeboria mantu ya njira ri ni ata eremera mundene yakwa buruburu ito ngwatira ni nthoni na boja bo nthitheria yo ba mundene yakwa kabisa oito kuromba marogoso ejo thithia njireje kio ndawa cia kurebi ikwenderua ana bakaga security je betite skuru njo tene bangi betite marinya thirikari ni gerio tutegerera yoyo na mutuma ugo mwakuru akwendete muno akiuga watonya njire ekenjwa uketha ote minja ugwe ngabana mutuma ntwethinkia ugwe itukuromba buru nontu no tonyere antu akawira ugwe ujo tuthithirie njire urigwe kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera weru wikendi niukambitaga ki Mutegi aciari ba skuru primary bote ni batariritia kumakira ana bao na into bya skuru je kumane na tubate kumenyeka kwirika kugeria kuna ngeti njeru irera kirwa skuru eje aciari babo gite ngeti eje irari gwakwa ni mtu wa wendi bobwega toya polo kabidha gutumenyithia na aciari bacukuru ya bote primary wadini ya marimanti baragwa bendere na ngui ciao no akabaragirwe ngitira bagwakirwa cukuruni eno he kwanjiria kwa murangwa ambinyere kete muno kana ndakarite muno nontu bagitendo kindegwa aga ngitini aga mbegetwe kuri antu bakwenda gukura ngiti ino turakirwaga tukarete gitarira ya muno tutega twina ngiti ka tutona gintu mendereo tama mangiti mundu akoya kuthukia mendereo macukuru ya bote era yo tu twirigirite mianka yingi kayetethia irikariri ninde tukuthomithia mundu toyu atikugwa na akenda mendereo kancia ile kuva ino senera kuthigita mendereo mega nontu cukuru ya bote tuthenete nontu bwangiti ino twina mtu utetheria lakini antu bagatuma bakaya gutomorera tiuma ko baigona no menye ibu ndauga kambo jambone uju wegomba kwigwe na ndiro taenu muntu ainagani uragwe ai motori umowe bote atakuthuganirie bote gukura kana maendeleo muntu ura tokuruma imuntu ura akwana ntu bwatarothera watukana tumanite kana na kubanga gutukurira maendeleo matwagitata twaruthirwa ende tukumena antu bara bakuya kwenyange maendeleo kaburi watabia cyari kana na ntu bore kwe tukurana na ntu bore kwe kwa guru ida tera ntu bara bare ntura yetu bakuthina mbana utumika nae tukubaruma na tukubarerekera babu bakaora nuntu tiemba ati nuntu nana beto bakwenjera marinya marinya marake wagia bwangiti kirankuru kibethiritwe baikurukagira wakagita ngeti eno aciari banganganite itaremo mugambia yiraga atwirito nato support atwatie gwaka na thaino ndio gwito kuona ni arugamire nete muno kwa nyanya ino twale metinye kurutha kauraga gwikinya maiga rakitha ino tukuga mutoro na kwenda mendereo mangi na yaruthe kwake mendereo mangi make tukamarira tukarute mugambia ruthite magare momora niyo bwanku bwira gituka tukumaka igwereri karu to ni tukautarira nacio momora gwetera inya gwito namba na momora tiendo kaona muciari ogunti mama kuthugani no ntunkamatete maiga gao kenintaga gotorotherwa ngeti ya cukuru lakini antu abombire kona njara yenu cha kuya komora ngeti na cukuru antu abu twe baruma maita na maita no cukuru na yeto ne ra tukangana moto nyangeti teno turekero aipa mugambi akiri apa mugambi ajiri ago atweta tatori ajira turi na tatukwa twamura tuto tirigeta cukuru yeto mugambi na atweri aciari nko support ko bwakera ngeti eno arato atu support go twakera ngeti eno kwena ntobo mere munde para kuga ngeti bakomora na botera waru TV kumantere chedaraka cukuru nye bote primary Bitwa Paul gwakabithe
Ekuruntigwa kuma wodi ya Thirogaiti ni bathithite gikundi kiria kibaretete mwakenda bomba guciukiria na kwiguna bobongo ekuruba bathithite ukenda kinya bomba kona inya ya kuige kanja cia nyuma ya gutigwa ni akoroba. Dennis Mugendi gatumenyithia. Kurina namba ine ni ekuruntigwa wandini ya Thirogaiti gicione kyo bunge kia Igembe South ni beritaniritie bonene na kwambiria gikundi kimwe gikumenyekana ta Thirogaiti Widow CBO kiria moroto ni guciukiria na gukiria nja ciao bakimenyaga nyuma ya gikuo kia akorobao Nandi nibo batigibari ithe na inonja. Karimi Timothy ni mutongeria wa gikundi ki CBO Windows na katonere batu tore athero community anto banti wa muno bakolana sana ya kanya thirikari batibalikana mbati ibaraitorerie bongwa bona kabatore bakarende baranirie bagwithie table banking baitethie yoro bona bailindas kuma ndere cionde cia thero teno tutongethetie na mwana Nyamurungu abetethia mbere abaumbithie neonto ituishi kinyara bere kabata tubothuraniete mwathani nethaira ario tutari tukweja guo twaria na utheri lakini ituonera ni bwea tutirimane turi kundi kia ngeguru ya cierugiri no tubatwe datutirimanite tuwa inya twatirimana tukatheka ki uwa kibwani na tukana itutirimana ontuko tukenda tuwiritwe twakarita mita yetu ya tukumba mwena yu ni bagunikite na 200 kuma obisini ya murungamiri wekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambu akairemia uria abathikirite athero tukweya na tutaya ntuko imwe twite ntuko kithumba itwiyite athero ara special twaba matresi twaba kira kitchen Wenana baba ingi bato thometa sendene turare katase of Mheshimiwa Karambu Kailemia. Kwa hivyo ukiwa Mheshimiwa Karambu Kailemia itu baba ingi na utorenda bakiwa Karambu Kailemia na idhere atetoreta ra mandibuti atetoreta rambi mandibuti yopo kwanda nibo komenya ana bara Karambu Kailemia akorera mbesa skuru national school ake akua ni mandibuti akora utemuntu mwemero kaunti utiara ategerete mandibuti na iromba ria Nandi ni kiria tongiria bangi kuthingata mukondo juu kwenda ukwera gavana wetu batwe tore korobara bati utebio twena bio ito moromba nyondo batu utebio tuona ito koromba ato menye ato rigane aguri morenge na ato rigane jinyawe akinyanya nifo. Dennis Mugendi weru wikendi wandini ya Thirogaiti Igembe South County ya Meru. Professor Jacob Kaimenyi na areretie wega bo mugambo jwa Kimiru kurio kwa na kumenyerwa kenda jute ko riria kereka gita karaba gutirimanite na kurubange baraba guchita mugwe kumanterete Meru na Tharakanithi augita kurininya ubatu bwa maukuja Kimiru kwithwa jake andikwa kenda kuthomithia nthuki iria ijite muthuri murioki atumenyithia. Ni kikundi kira gitongerete ni Professor Jacob Kaimenyi kikundi kiotegera mando John Twire ayendene kaunti ya Meru na kaunti ya Tharakanithi arabombete otirimana na agwe ba kaunti icio igiri na kikundi kingi ni kenda kwaraniria uria baketho bagicokia onturo bo Meru na ndi ago batwe na boba umite aunda uwa kuma thuchi mwankanto nyere kato kuga na arua batwe kuma na ndi turenda gwita mashinani na nguge unio tugaita tugwatanite mbega kwa mbega na antu bonde mono bana batwitaga nchamba cia untwire bwetu bare bathomi kana ikundi mwanya Umeru augaga kwaria ikwendana kureta atongeria bantu barabeta gwagwa agwe baraba bagwatithanagia mugongo kuma thuci mwankanto nyiri tuja kwariria uria tugacokia ruye mukaro
ana beto batiko mia ontoire bwao kinya baraba inge beto na baba mu batikira ontoire bwao kuringana na Kaimenyi agwedinya kuguru kwawe tukumenya ati kaunti ya Meru ikethwe na kiumia gyo kungwira mantu jegi ontoire tuketha kwina culture week mweri wa December ne nkuigwa jai mantu ya mega muno nikenda tutrimane turiyanire twaranirie twine kenda anto beto bono twina le mantu mabathugania Meru batiye kwina no ugere au bakiwa nandi bravo bata ni gutigira na bagwitana mantu jegi ndoni njega tekinya gutigira mauku ja kwandikwa na rudhiomi rwa Kimeru athomi beto batiye Kimeru ito kwenda kureta athomi bonthe amwe na mauku jaria jaandikitwe iguru ria Kimeru tumba kujerekania na pobongwa bombo jaandika kinya na Kimeru makiria muno nuntu mwikalile yetu ni thukite muno ciana itikumenya methe ana nkinya ngorano nini ngorana muntu na mwarwa ngina kogu tugacencie mikali tumele mau ni makosa ontwero bwetu bwega muno tutibudi kwa twe tayari kwenda kwinyeria uturire bantu bangi bakumoraya tukorerwa utwira Meru Muthuri Muriuki weru weekend mutejo kangangi Kimege kiremekire na mikarire no gutara kuthoja nguo ciaku mbere kumagaruka gutigire itena makutho kana itethire Mikire anarua ni aguta nguo iria itambukangi. Wona wekira nguo ya kuonia ina kikutho, menya ni kuri kana ni kwenda gutumwa. Ukenda ntame mwiri waku, kinya kethira ni agutinda. Ukaeja na nguo inthiru. Muthejo nteto na njira y'inkinyaniru ngucokere nkatho cha mwanya mutegeri untu bakona kanya kugwatanira nawe ni utukubwa na rwethwa na kagita gakega beta kwantinyeri kinywa mweri nkirimino karimonanire wetu wa mathithio nyume kagita gate kuraja ukorirwa kugwatanira na mubango jogwa tukanga imoko moko ma studio cha Wero FM ureterini MC Tash